Brahmantio Upatio punika gumanti jaga pacang nguripang malih kuwigunane Ratu Sanepatut santukan Sang Brahmana gumanti punika pengayom jagat, pengayom sedaging jagat. Santukan wenten antake punika wenten kecemeran, wenten pekarti-pekarti sane iwan nika mawinan nunas panugrang, nunas pangampura rahina mangkin melarapan antuk ngaturang puja Brahmantaka Upatya. Mangga presida mewali malih Ratu Upatya mewali kauripan Ratu. Presida meguna sepatutipun. Asa punika minangkadi paosida beranda aketik titiang gumanti unding anggrek Ratu munas pangampura santukan titiang tambet kaler nabi wastane dados pengayah. Sane asiki gumanti uwus Brahman puja Brahman kato upuniki jaga pacang laksana mangga jakti-jakti Ratu presida nabi wantane nincapang kedarman Sanepatut nincapang kedarman sane suci. Asa punika Ratu Surayan Sanemoyoga sampun ngawit tunas titiang dari para walaka sareng sami mangga sampun uwusan kenapi wastane mabaos ulangan kayune sekadi atur titiang sanewangi matur suksema Ratu sareng sami lanturang titiang indek dudonan acara puja Brahmantaka Upatya niki gumanti penugram nyida pedanda Sanemoyoga rahina mangkin asiki jaga pacang ide beranda mayoga uwus punika ritat kala ide mayoga ngawit jaga pacang kedagingin irika lungsur titiang Ratu beranda istri sane jaga pacang ngemarja ke apik antuk para welaka pengayah istri. Uwus punika jaga pacang kelanturan antuk muspe wawane titiang uwus ngayap jaga kelanturan antuk nunas panglukatan Ratu kelanturan antuk pemuspan Ratu sampun saking mangkin gumanti negepang nyiagayan piranti pemuspan minekati kuangen uwus Ratu jaga pacang magyang pemuspan wenten jaga pacang ngeningang kayun mayoga
Bangkin di Ratu ngagam kuangin ulang bakti ring ide betara sani melinggeling luhur ulu watu. Lurus Ratu. Winten ciciren jagat kadi puniki mina kadi jagate gerubuk sampun gerubuk mangkin ratu jagate antuk panegara sami sampun keni penyakit yang naik ke bawah gerubuk ring bali turah bahasa modern virus corona ratu sepuniki agat puniki ring Bali, agat kang ditiang nang Bali, ulung agat lung geden satuan. Agat ring Bali sampun di betara nebuse nantuk wawalungan duen nake Bali akeh mati ni dekadi bawi ratusan malah ribuan sana padang. Mali banteng wenten ratusan ribuan. Mangke lupatiang urip lang mangkin sapuniki modasar antuk tirta penugeran ide betara ring luhur iki mewasta tirta Oma tirta sapuniki penugeran sang yang Prajapati penugeran ide betara yama mangda nenten keni kaon mali jagat ratu mangda becik jagat Ralis penugeran tirta saking ide betara dan yang betara yang duijene wantah punika kewaos tirta menawaratna sampun di kering ajeng ring pelinggih hidene sampun kasih agam malisiki tirta pekuluh ide yang siwaludera wangsu padan ide betara yang siwaludera sana medewe sakti dikiring ulur waktu. Punika ketiga patut punut ratu budal, patut tirtayang ratu.
Nada